Dɔwɔwɔwo ta 19. Paulo ƒe mɔzɔzɔ 3. Esime Apolo ganɔ Korinto la, Paulo hã zɔ mɔ to Terki nutowo me va ɖo Efeso. Ekpɔe be xɔsetɔ aɖewo le afi ma, eye le woƒe nyamedzodzro me la, Paulo bia wo be, esi miexɔ se la, miexɔ Gbɔgbɔ Kɔkɔe la mahã? Ke woɖo eŋu be, ao, míexɔ Gbɔgbɔ Kɔkɔe la o, eye le nyateƒe me la, míese eŋkɔ kpɔ gɔ̃ hã o. Paulo yi edzi bia wo be, ekema nu ka dzie miexɔ se hafi wode mawutsi ta na mi? Woɖo eŋu be, wode mawutsi ta na mí ɖe Yohanes Mawutsidetanamela ƒe nufiafia nu. Esi Paulo se nya sia la, egblɔ na wo be, Yohanes Mawutsidetanamela ɖeko wòwɔe be yeafia ale si ame nadzudzɔ nu vɔ̃ wɔwɔ, atrɔ va Mawu gbɔ, eye emegbe la, wòaxɔ Yesu Kristo, ame si ƒe nya Yohanes gblɔ be ele vava ge la dzi ase, ale be woade mawutsi ta nɛ ɖe eƒe ŋkɔ me. Esi wose nya sia la, wo katã wolɔ̃, eye Paulo de mawutsi ta na wo ɖe Aƒetɔ Yesu ƒe ŋkɔ me. Esi Paulo da asi ɖe wo dzi la, woxɔ Gbɔgbɔ Kɔkɔe la, eye woƒo nu kple gbegbɔgblɔ bubuwo hegblɔ nya ɖi hã. Ameawo ƒe xexlẽme nɔ ame 12. Paulo yi ɖe ƒuƒoƒe la me nɔ mawunya gblɔm kple dzideƒo ɣleti 3 sɔŋ, eye wòle mawufiaɖuƒe la ŋutinya ƒom ɖe wo nu, ale be woxɔe se. Ame aɖewo mexɔ eƒe nya o, ale wotsi tsitre ɖe eŋu vevie hegblɔ busunya geɖe ɖe mɔ la ŋu le dutoƒo. Nu sia na be Paulo dzo le wo gbɔ, ke ekplɔ nusrɔ̃lawo ɖe asi yi Tirano takpexɔa me, afi si wòƒoa nu na wo le gbe sia gbe. Ewɔ nu sia ƒe 2 sɔŋ ale be Yudatɔwo kple Grikitɔwo siwo katã le Asia la katã se Aƒetɔ la ƒe nya la. Mawu wɔ nukunu tɔxɛwo to Paulo ƒe asi dzi, ale gbegbe be wòtsɔ atakuviwo kple akɔtawuiwo kaa dɔnɔwo ŋu wohayana, eye gbɔgbɔ vɔ̃wo hã doa go le wo me. Yudatɔ aɖewo hã nɔ tsatsam tso dume yi dume henɔ gbɔgbɔ vɔ̃wo nyam le amewo me. Ame siawo va ɖo be yewoayɔ Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ anya gbɔgbɔ vɔ̃e, kpɔ be adze edzi na yewo mahã. Woɖoe be ne yewotu ame si me gbɔgbɔ vɔ̃ le la, yewoado ɣli ɖe eta be, meɖe gbe na wò le Yesu Kristo, ame si ƒe nya gblɔm Paulo le la ƒe ŋkɔ me be nàdo go. Ame siwo nɔ nu sia wɔm la woe nye Yudatɔwo ƒe nunɔlagã aɖe si woyɔna be Skeva la ƒe viŋutsuvi 7. Wova ke ɖe ame aɖe si me gbɔgbɔ vɔ̃ le la ŋu vavã, eye wote kpɔ be yewoanya gbɔgbɔ vɔ̃ la le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ke gbɔgbɔ vɔ̃ la bia wo be, Yesu la medze sii, eye Paulo la menyae nyuie, ke miawo ɖe, ame kawoe mienye? Enumake ame si me gbɔgbɔ vɔ̃ le la dzo dze wo dometɔ 2 dzi, heɖu wo dzi, ƒo wo, eye wòvuvu awu le wo ŋu ale be wosi do go le aƒea me amamae. Nya sia kaka ɖe Yudatɔwo kple Helatɔwo siaa dome le Efeso dua me, ale vɔvɔ̃ tɔxɛ aɖe dze wo dometɔ ɖe sia ɖe dzi, eye wode bubu Aƒetɔ Yesu ƒe ŋkɔ ŋu. Ame geɖe siwo xɔe se la va, eye woʋu woƒe nu vɔ̃ɖiwo wɔwɔ me. Ame siwo nye afakalawo la tsɔ woƒe agbalẽwo kple nu kpotui-kpotui vɛ, eye wotɔ dzo wo le dutoƒo
Nu siwo wotɔ dzoe la ƒe home anɔ abe sidi 30,000 ene. Esia nye dzesi be Aƒetɔ la ƒe nya la xɔ aƒe kple ŋusẽ le nuto la me vavã. Emegbe la, Gbɔgbɔ Kɔkɔe la dee Paulo me be wòayi Makedonia kple Akaya nuto me hafi atrɔ ayi Yerusalem. Eya ŋutɔ hã ɖoe be tso afi ma la, ele be yeayi Roma hã. Eɖo eƒe kpeɖeŋutɔ 2 siwo nye Timoteo kple Erasto la ɖa be woado ŋgɔ ayi Makedonia, Hela nuto me, ke eya ŋutɔ gatsi Asia vie. Demetrio ƒe zitɔtɔ. Ke le ɣe ma ɣi la, masɔmasɔ gã aɖe va Efeso dua me le kristotɔwo ta. Ame si he masɔmasɔ sia vɛ lae nye Demetrio. Ame sia nye klosalotula, eye dɔsrɔ̃viwo nɔ esi fũu. Wonɔa Helatɔwo ƒe mawu Artemis ƒe legbawo wɔm kple klosalo. Gbe ɖeka la, Demetrio ƒo eƒe dɔwɔlawo kple ame siwo katã wɔa klosalotutu dɔ le dua me la nu ƒu, eye wòƒo nu na wo ale: “Mía tɔwo, miawo ŋutɔwo mienya be klosalotutu siae míewɔna ɖuna. Ke ele nyanya me na mi katã be Paulo va le tagbɔ gblẽm na amewo be mawu siwo wotsɔ asi wɔe la menye mawu gbagbe o, eye esia na be míaƒe dɔ megale edzi yim tututu le Efeso afi sia kple Asia nuto la katã me o. Azɔ medi be mianya be menye míaƒe dɔwɔna ɖeɖe tae mele nya siawo gblɔm o, ke boŋ ele bɔbɔe be mawu bubutɔ, Artemis subɔsubɔdzi aɖe akpɔtɔ, eye madidiwo la, Artemis si nye mawu gã si wosubɔna le Asia nuto blibo la katã me kple xexeme godoo la ƒe ŋkɔ abu keŋ. Nya sia de adã tame na ameha la, ale wode asi ɣlidodo me sesĩe be Artemis, Efesotɔwo ƒe mawu la lolo. Ɣlidodo sia na be amewo ƒo zi be yewoakpɔ nu si le edzi yim la ɖa, eye le ɣeyiɣi kpui aɖe megbe la, du blibo la katã tɔ zi. Ame sia ame ƒu du yi ƒuƒoƒe la, eye wole Gayo kple Aristarko, ame siwo nye Paulo ƒe mɔzɔhatiwo tso Makedonia. Paulo di vevie be yeadze wo yome ayi ƒuƒoƒe la, gake nusrɔ̃la bubuawo meɖe mɔ nɛ o. Romasrafo siwo le nutoa me la dometɔ siwo nye Paulo xɔlɔ̃wo hã ɖo ame ɖe egbɔ gblɔ nɛ be megado ta ɖe afi ma o. Takpekpe la ŋutɔ tɔ zi kɔtɔɔ. Ame sia ame nɔ ɣli dom, nɔ nya sia nya ƒomevi si dze eŋu la gblɔm. Vavã, wo dometɔ geɖe hã menya nu si tututu ta wova ƒo ƒu ɖe afi ma ɖo gɔ̃ hã o. Yudatɔ aɖewo kpɔ Alexandro le ameawo dome, eye enumake wohee do goe wòva tsi tsitre ɖe ameha la ŋkume. Ekɔ asi dzi, eye ɖoɖoe zi, ale wòde asi nuƒoƒo me na wo. Ke esi ameha la kpɔe dze sii be Yudatɔ wònye la, wogade asi ɣlidodo me be Artemis, Efesotɔwo ƒe mawu la lolo. Artemis, Efesotɔwo ƒe mawu la lolo. Mlɔeba la, dua ƒe agbalẽŋlɔla la ble wo nu wozi ɖoɖoe. Ale wòƒo nu na wo gblɔ be, Efesotɔwo, ame sia ame nya be Efeso du siae nye trɔ̃ gã Artemis si ge tso dziƒo la ƒe du gã. Le esia ta la, mehiã be ne ame aɖe gblɔ nya bubu aɖe ko la, mianɔ ʋunyaʋunya wɔm alea gbegbe o. Ame siwo miele va afi sia la mefi naneke le Artemis ƒe gbedoxɔ me o.
eye womegblɔ busunya aɖeke ɖe míaƒe Mawunɔ la ŋu hã o. Gake ne Demetrio kple eƒe hadɔwɔlawo kpɔ be nya aɖe le yewo kple ame siawo dome la, ekema ɖe wòle na wo be woatsɔ nya ɖe wo ŋu le ʋɔnudrɔ̃ƒe. Ʋɔnudrɔ̃lawo hã le klalo be yewoadrɔ̃ nya na wo. Ne nya bubu aɖe gali la, ekema woate ŋu ayi dutakpekpea me aɖalée kpɔ. Ke ne miekpɔ nyuie o la, Roma dziɖuɖua abia tso mía si be míana akɔnta le egbe ƒe ʋunyaʋunya si nu ta mele o la ŋu, eye nyemenya nya ka magblɔ ne wòva eme alea o. Ale dudzikpɔla la kaka ƒuƒoƒo la, eye ame sia ame trɔ dzo yi aƒe me.